Ka o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho wa o dumedisa le phirimaneng ena moi empa re di thakgole ka dihlao tsa tsona. As the person who appointed the commission, I will await the moment when the proceedings end and when a report is tabled to me. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re o tla tshwaela ditabeng tsa komishene ya matlanka le komiting ya nakwana ya palamente ha mosebetsi o phethetswe. Barutwana ba babedi ba thuntswe le o bolawa ke maqulwana West Berry Johannesburg ka jeno ha ba bahlano ba le sepetlele. We must really appreciate the role that is played by the community at large and our educators who have been teaching our learners. Ke barutwana ba fetang dikete tse 900 naha ka bophara ba ngotseng ditlhahlobo tsa makgaolakgang tse qadileng ka jeno. Le phirimaneng ena moi ditletse dikgamelo ditabeng tsena tsa Sesotho ho SABC thulo le hae punya matso ke na le Mphotile. Jalo ka barutwana ba Matric ba ne ba thakgola ditlhahlobo tsa bona tsa makgaolakgang ka jeno seo se ile sa sitiseha maqulwana dinokwane a thunya barutwana ba supileng West Berry Johannesburg. Ba babedi ba bona ba hlokahetse ha ba bahlano ba fumantshwa kalafo sepetlele. Ba ba West Berry ba re ba ngongoreiswa ke diketsalo tsa ditolo tsa molao tse ntseng di phahama sebakeng sena mme ba re diketso tsena di tswela pele ka lebaka la ho se kenella sepolesa. Ba boetse ba qositse sepolesa ka ho sebetsa mmoho le bawebi ba dithethefatsi ba ipileditse ho mmuso ho namola. Barutwana ba Matric ba selemo sa dithuto sa 2025 ba qadile ka ditlhahlobo tsa bona tsa makgaolakgang. Letona la thuto provinseng ya Free State ngaka Mamiki Maboya le rene le na le tshepo e tileng ya hore barutwana ba Matric ba monongwaha ba tlo sebetsa ka boitelo boloka boemo ba province e sebetsang ka bokgabane naha ka bophara. Jwale re lekola hore na di province tse ding ho etsetse eng ho kenyeletsa le ena ya Free State. Hona provinseng ya Free State letona Maboya o re lefapha le nehelane ka tshehetso ho barutwana ka botlalo ho netefatsa hore ba finyella pehelo ya katleho ya diperesente tse 95 le diperesente tse 50 tsa bachelor sephethong sa bona. Letona le etetse sekolo se phahameng sa St Bernard Bloemfontein. We have given our learners a lot of support. We have had extra classes. Some of them, happening during holidays, weekends and so on. Ate provinseng ya Gauteng lefapha la thuto le nkile mehato e matla ya tshireletso ho thibela ho nyelepiswa ha dipampiri tsa dihlahlobo. Ke barutwana ba kanqane ho dikete tse 900 ba ingodiseditseng dihlahlobo tsa makgaolakgang naha ka bophara. Mmedi wa lefapha la thuto Gauteng o ipileditse ho baithuti bohle ho ngola ka nnete le botshepehi. We are writing computer applications technology, a subject that is quite key in the education. I mean, you know that the 4R plays a significant role. We're busy with e-learning, so this is a very important subject. Tomorrow they are writing information technology. Hari Petela lefapha la thuto la province ya KwaZulu-Natal le re letsatsi la pele la ho ngola dihlahlobo le tsamaile ka thello. Teng ke barutwana ba dikete tse 200 ba ingodiseditseng dihlahlobo. Bahlanka ba lefapha ba ne ba etetse sekolo se phahameng sa Scottsburg. We've received reports across the province because the number of schools that are writing have started today. There's no disruption that has been reported. Lefapha le phethetse ka hore ditsi tsohle tsa dihlahlobo di qadile ho sebetsa ka nako e behetsweng. Mo re botsitse mane ho Facebook hore ebe ke eng e wena motswadi o etsang o tshehetsa ngwana wa hao ya pele. Maikutlo hao a latela ka video ya WhatsApp. Hana hore barutwana re tlamehile re ba thege ke ra bona bana ba rena ba ileng hore ba etsa mephato ya Matric ka sesebaka tlamehile hore re ba thege hore ba fumane nako ya ho ithuta re tloele ba imetsa ka mesebetsi ka sesebaka bana ha ba tlameha hore ba rumiwe ka sesebaka bana ba tlamehile hore ba ska etsetswa marata ka mo malapeng hore ba tle ba kgone ho ithuta hore ba tle kgone ho finyella ditlhatlhobong tsa bona tsa qetello ya selemo. Ena ke nako ya hore bana ba ke ba focus
batswadi le bona ba ske ba roma bana thata ba ke ba fe bana chance ya ho revise empa taba ya ho kempa dikolong ka nako ena ngola yona ha ke endorse le rona batswadi re ba fe thekgo ya maleba gore ba tle ba kgone ho tswella dithuto tsa bona ba ska ba le kgatello ya monagano ke re ba ske ba dira lerumo ke ra ona ho kopisa a re skra ba re la mashata ba ka batswadi a re ba fugole mishongwana mo ntlong ska o dira ba roma kwa lokwa ba iketle re ba tile sela le sela re ba thushika mishongwana ba re ba itira kwa sekolong Moirele boela maikutlo hao ka mehlahle re hatela pele Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re o tla fana ka maikutlo fela mabapi le ditaba tse hlaheletseng komisheneng ya Matlanga hammoho le komiting ya nakwana ya palamente hang ha mosebetsi wa bona wa tsona o se o phethetswe o buile sena le boraditaba ka ntle ho ntlo ya ngaka Tloucholo Soshanguve mo a moabetseng kgau ya ANC ya Seaparankwe. Mopresidente Ramaphosa o arabile dintlha tse mmalwa tse amang naha ha botswa hore na letona la sepolesa Senzo Mchunu ya matsatsing a ikgethang a phomolo o ile mo bolella ka ho qhalwa ha sehlopha sa tshebetso se shebanang le dipolao tsa dipolotiki le hore o tjheletse taba ena monwana o arabetse ka mokgwa ona. As the person who appointed the commission, I will await the moment when the proceedings end and when a report is tabled to me. Before I comment, I cannot run a contemporaneous commentary about the proceedings that are taking place. O boetse a re ha tsebe ka tlhaiso ya ho kginwa ha BEE e entsweng ke DA. What they are suggesting is what I have not yet seen. Currently we have a BEE policy that is rooted and underpinned by our constitution and the laws that we have passed. Mopresidente o babaditse ngaka Tloucholo ka kabelo ya hae tokolohong ya naha. He reiterated that in our conversation with him, and he said that he'd like the leadership to continue itself with greater dedication, but also to focus on the economy. And I found it quite enlightening that even at 100 years of age, that Cholo's mind is still sharp, he's still clear and direct, and he realizes that much still needs to be done on the economy. Ore kopano ya ANC le Khosatu Maobane ine reretswe ho tisa maqhama le ho fumana tharollo dintlheng tseo ba sa utlwaneng ka tsona. Ho sa le jwalo letona la sepolesa Senzo Mchunu ya matsatsing a ikgethang a phomolo o ntse a tswela pele ka bopaki ba hae ka pela komiti e fuputsang menyenyetsi e ileng ya etswa ke mokomishenara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Ntantla Mkhonazi. Bopaki ba letona ka jeno taba ya ho tseba kapa ho tsetse Brown Mokgotsi le Vusumuzi Matlala ibile karolo ya bopaki. Ka la 5 Tlhakubele selemong se hodimo Mchunu o ile a bolella komiti ya palamente ditabeng tsa sepolesa hore hona le motho ya bolelang a sebetsa le yena empa ha batla senepe sa motho eo a fumana ile motho ya sa motsebeng empa ka jeno o dumetse hore e sale a tseba Mokgotsi ho tloa ka 2017. When General Mkhonazi made his statement on the 6th of July, he then tells the public something twisted. He says Minister Mchunu said he doesn't know Brown Mokgotsi in Parliament, which I never said. I never said. But it tells the public something twisted, saying I said in Parliament, I don't know Mokgotsi. When I actually said I don't know the person who was on the phone, not Mokgotsi. And that was not Mokgotsi. Mchunu o bietse a botswa ka khatiso eo a boletseng hore ena le bopaki ba hore Mkhonazi o ile a motshosetsa nakong eo a buang le Cedric Nkabinde ka ho qhalwa ha PKTT. Empa bopaki bo ha bo hlahelle khatisong eo a emamedisitseng ditho tsa parlamente. I believe I made an honest mistake. I was under the impression that that part that I spoke about was actually there, and it was part of what was sent here. Then I make follow-up
after making an undertaking, and it becomes clear that no, recording had not started when this part was discussed among them. And therefore, I made that mistake and I apologize. Ha botswa ka Matlala teng o boletse ha a sa mo tsebe empa le ha o le jwalo o ile a etsa matsapa ho fumana affidavit ho tswa ho Matlala ya ntseng a le ditlamong hore Matlala a netefatse hore ha ba tsebane. Why would the minister not wish to get the word from such a person who people out there are trying so hard to associate with me when I'm not associated with him? Why would the public not be interested in getting to know what he has to say if it were all to be possible? Ka ho le leng paki e bitswang witness A e tswetse pele ka bopaki ka jeno commission ya Madlanga mo e neng e bua ka ho tshwarwa ha Katiso Molefe ka ratshelela Tshitwe 2024 mo ho tlalewang ha o ile ha fihla mafokisi a lekala la di-Hawks tlasa taelo ya hloho ya lekala lena. Paki ena e boetse a bolela ha mapolesa a mautlwela a ile a fuputsa ntlo ya Molefe le ho fumana ditokomane tse mo amahanyang le polao ya Ahmed Swart empa Molefe a bolela a sa amane ka letho ditokomane tseo. Ho mamelwa ha bopaki komiti ya parlamente le commission ya Madlanga ho ntse ho tswela pele. Tlholo ya mokga wa PA dikgethong tsa tlatsetso tsa lebatowa la 20 a na le metsorobong Soweto ke sesupo sa mothinyo o motjha dipolotiking tsa makgotlametse. Ho ya ka mohlophulli wa dipolotiki John Molepo, sena se tshwaya qalo ya tahlelo ya ANC dibakeng tseo e neng e rena haholo ho tsona ho ya ka nalane ya yona. PA e lwane ya sedula matswapong ho nka taolo ya Noord-Geser le dikarolo tse ding tsa Diepkloof le Soweto. Harwela tsa matjhaba tse amanang le Afrika Borwa mmohi re fumana hore dinaha tsa Zimbabwe le Malawi di tshepisitse hore di tla lefa ditjeho tsa ho isa ditopo tsa mahlatsipa a kotsi ya bese dinaheng tsa bo bona ka mora ho hlokahalla mmileng o moholo wa N1 haufi le Louis-Trichardt provinseng ya Limpopo. Letona la Zimbabwe Shepard Kwenzi mmoho le mokomishenara wa Malawi Afrika Borwa Stella Ndau ba entse phatlalatso ena kopanong e neng e tshwaretswe sepetleleng sa Silam le ditho tsa mmuso wa province ya Limpopo le malapa a amehang. Ho hlokaetse baahi ba Zimbabwe ba 30 a na le metso e tsheletseng le baahi ba Malawi ba 2. Bese eo e ne e tswa Gqeberha provinseng ya Eastern Cape e lebile Zimbabwe le Malawi. Ho ya ka dipatlisiso Matric ya bese a ile ana o sebetsa. Haratela pele ka tse ding tsa matjhaba re fumana hore mopresidente wa mehleng wa naha ya France e leng Nicolas Sarkozy ya dilemo tse 70 o qadile ho hula ka hlolo ya dilemo tse 5 tjhankaneng ka jeno. Sarkozy o fumanwa le molato wa ba le mommori wa bolotsana le moetapele wa mehleng wa naha ya Libya Muammar Gaddafi wa ho amohela ditjhelete tsa ho etsa matsholo a hae a dikgetho. Ka o le leng re fumana hore boipiletso bo matla ba hore Israel le Hamas di thekgotso. Sena se etsahala nakong yana eo Mapalestina 20 a na le metsorobedi a bolailweng ka Sontaha a le Israel ka ditlhaselo tsa moyeng. Israel e bolela ha ile ya emisa ka ditlhaselo kgahlano le Hamas ka mora polao ya masola a mabedi sebakeng se haufi le Rafah e ka borwa ba Gaza. Mokgahlelo wa pele wa selekane sa kgotso seo Israele le Hamas di dumellaneng ka sona se hloka botsitso ha jwale. Mahlakore ka bobedi a qosana ka ho tlola melawana le dipehelo tseo a dumellaneng ka tsona letsatsing la bo 10 kgweding ena e hodimo ya Mphalane. No one needs to remind us of the importance of the sacred mission of bringing the slain hostages back. We're working non-stop. Moedi wa matjhaba a kopaneng o ipileditse mahlakoreng ka bobedi ho sebedisana mmoho molemong wa kgotso le kgutso. We are encouraged that the parties have reaffirmed their commitments to implementing the ceasefire in Gaza and commend the steadfast efforts of the mediators. Le ha o le jwalo, moetapele wa Qatar o se o lotse Israel ka bohale diketsong tsa yona tsa ho tswela pele ho hlorisa Hamas. We hereby reaffirm our condemnation of all Israeli violations and practices in Palestine, particularly the transformation of the Gaza Strip into an area unfit for human life.
Tebello ke hore Netanyahu o tla kena ditherisanong le motlatsamopresidente wa America JD Vance ka mehato e ka nkuwang hore mahlakore ka bobedi a thehe kgotso. Naha ya Japan e thontse tonakgolo ya pele ya mosadi e leng Sinai Takaichi. Tlholo ya Takaichi e tla ka mora tumellano e bileng pakeng tsa mekga e mmedi e leng Liberal Democratic mmoho le Japan Innovation hore e tla sebetsa mmoho ya pele. Moetapele eno ya dilemo tse 64 o fumane divoutu tse 237 ka phapusing e nang le ditulo tse 465. Ha re khutlela kwano lapeng moo re fumana hore ba bang ba bakganni ba ditekesi Richi provinceng ya Northern Cape ba re ba phela ka tshabo ka morao tjheswa ha ditekesi di horeng tsa hoseng kajeno. Bakganni ba mokgatlo wa ditekesi wa Richi Mwade Reef ba tlaleha ha sena se amana le dikgetho tsa boetapele tse tla ba haufinyana. Ha re fetele mabenkeleng moo. It's more pain. It's as if people are kidnapped from the settlement. I want to please like Muslim discipline. Indawo enjengamathuna indawo engcwele akusila umuntu wadlalela khona. Mwijwala ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha e newe ba ka $60 barrel. Sena se etsahala le ha ho ena le tsitsipano pakeng tsa Amerika le naha ya China. Moyo ka ikopanya le rona ho social media ka ha re ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_x ke @ditaba_dikgang le ho phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta ungwa latela ka bolipi ke utaba. Sedi songwana mme ke ya leboa bo boima duma sa belepi le ha censorship le se mekajeno ka kapabo prima o tla jwala ka kapabo wa censorship la ka har kapabo shebela o tla jwala hona ka thekong ha pula tse bile tse ntle fela re ha censorship le hona ka pindona mafikeng o tla nyola jwala tlhafla bua tse hole le hona ka re petero tsano ya mamlodi o tla kire fela o itlebe le pula tse bobebe ka thoko mabopo le ka rona o ntse bona hala fela mo esa enka ho sane le tla be le sele mphele banyala se le letsatsi mona le mane ntle fela ha o shebile ka plokwane o tla jwala re ka thekong o tla jwala ka re kapabo chabela hona ka re kapabo prima o tla be le fela mohudi ka thoko mabopo le ka rona ha o sentse bona hala fela mo esa eka ba bo re blipi ba tse tlhokomediso ya hore ho sane o tla hlofo ke moya o tsopele mo tshesalo oma ho tla jwala ka kapalo bua o tla jwala ka kapabo prima le hona ka ro kapabo chabela o ka ro ba hlaha eche ha di kgateng tema hloki di ala ha re sa motho boholo ba province ya Gauteng di kgati tla fitla fela ho mashome a mabedi a mtse emehlana ka fela ho pa ka ro tla hlotshetse fela ho itikenetseng e le tsatsi mona le mane ha re shebile ka Johannesburg le hona ka Pretoria sa mo le hlakile o seng o tla hloba tlo ba bate empa tla re shebile hona ka Limpopo hlokomele teng o tla hlotshetse re shebile ka Mesida le hona ka re Thando di kgati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse e robedi ka fela re shebile ka Bilabela le hona ka re Thabazimbi o tla hlotshetse ha le tsatsi le phahama empa ha lo seng o tla hlofuthumale ya re bala ka Thakaro ho Mpumalanga le teng hlokomele ro tla hlotshetse re shebile ka Skukuza di kgati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse e robong ka fela re shebile ka Standerton le hona ka re Sekunda o tla hlophole empa o seng o tla hlobatle ho bate di kgati kala fela ho robedi ho fitla fela ho super shebile ka Vryhead o tla jwala ka Pietermaritzburg le hona ka re Thekoleng teng tla hlotshetse fela ha itikanetseng ka Oxstart ka le fela ho hlano ho fitla ho mashome a mabedi a metse e supileng ka fela re shebile ka Maletswa o tla jwala ka Komane o tla hlotshesella Rita Mtata tshetse hona ha isale re khati di rita ho mashome a mararo a mtse e meraro ka ofela ka bega e tla hlethise le hona ka rona jodi re khati di rita ho mashome a mararo a metso e mehlana ka ofela mna re setse shebele ka Langsburg le teng tla hlotshetse buifo shwete le hona ka otsere mo tla hlotshetse hona ha isale ha le otsere mo teng ho tla hlotshetse hona ho ntse ka dibedibeng re khati di rita ho mashome a mane ka ofela ha boholo ba kapala bua le teng o tla hlotshetse kurmane le hona ka re apinto re khati di rita ho mashome a mararo a mtse e meraro ka ofela shebele ka Kana
bona tse sexual ka satellite le hona ka re Calvin le teng tlhahlo tshetse Hussein le mantsibuya o hlokomele teng tlhahlo futumale hona ha isale a re bolo holo ba Freestata le teng o hlokomele re tlhahlo tshetse hona ha isale ka Bloemfontein ka ha re bona Travilo tla jala hona ka Bloemfontein le hona ka Northwest o tlhahlo futumale hona ha isale se tshebela ka Mafikeng o tla jala ka sa tsrene ke salbe hona ka Farbeck ba buitsa bile ka I bet it's a khotsa